ndakeka ubwo Nyakisa hageze twatangira inama. Mwaramutse mwiriwe. Ndakeka mwese mubizi yuko umuyobozi bari baratoye wari uriho yahuye n'ikibazo akaba ari ngewe wamusimbuye. Muri mwe bwari ubifitemo ikibazo? Nta kibazo. Amakuru yanyu ni meza? Twe ni meza. Nawe se Papa Benjamin? Nanjye siki. Amakuru yawe ni meza? Si meza. Mureke tubanze twumvikane. Ndagira ngo murazi yuko Papa Benjamin amaze akanayenywa muyobozi. Ntayanywaga. Atayenywaga asanganaga nk'urudodo ari ukubera siporo. Gihe cyo nzi cyo nuko mu idosiye ntigeze numvamo kunywa mu. Ubundi se bavuga ko yanywaga. Kandi Papa Elia. Ambo nyeka Papa Benjamin iyo ariyo nama ya mbere ugiyemo kuva wafungurwa. Yego ni ya mbere. Papa Benjamin mpungure zaragutonze kabisa. Zarageze kugira nko munsi y'iziko. Yaba wese narenze ko umuntu yabigikara bikagera hano. Nawe urabizi nyine ko ari ukubera imibereho mibi. Ahubwo avuga ngo wihishaga mwivuta. Wanguriye se. Ariko surabekana mu twese turi kubibona. N'icyamukaje n'ikibyemere Papiriya nuko usigaye wigira narakwitangiye. Ubu nituba dufunganywe. Kuki bitabaye? Mureke nkumeze mwabagabo. Ambo. Nagira ngo tubanze twakire Papa Benjamin ugarutse muri societe. Y'abantu batanywa ibiyobyabwenge. Papa Kerere itonde. Ugarutse muri societe. Y'abantu batafunzwe. Papiriya nawe itonde. Jambura ahabwa. Urabona ukuntu mwigize. Dukomeze. Akaba agarutse muri societe. Y'abantu badasa n'amakara. Gakaraga inyo muziko wa kigoreho. Kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko. Ariko mana yanjye. Nese bo batafunze umuntu urengana ni. Reba kujyana umusamariya Papa Benjamin ugasigiye Maraya. Maraya ni so wa mugabo. Ako mama Shami nibura Maraya abe mama. Ariko papa ngo abindaye. Indaye umugabo koko. Maraya ni so. Uracyabyemeza? Abana afite ubwoba. Maraya ni so kubyara. Yesu umwami. Ajyaga bavuga ngo isigize ku iherezo nkabihakana ariko ndabyemeye. Menya ahubwo yararangiye turi mu nyongezo. Uracyabyemeza? Indaya ni so. Muyobozi ndebe ari na fieri yabyo nukuvuga ngo wabaye expo yagenda gafata umwaka mu mazu mwugabo. Ariho gutukana. Urikundegera umuyobozi ndamutinya akagabo. Nawe unyumvire. Gutuka umuntu utagutuka rero nacyo ni ikindi kibazo. Cyamaze we womeze kwigira ikintazi. Yese nagutuka kabisa. Naba mbaye nka. Ibyo ukora birenze gutukana. Wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge. Kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi. Zirone igihe wamereye. Imbwakazi niyo kabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi. Wowe gahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi. Niyo nagerageza kumutuka yantsinda. Ndebe. Imana irarema. Mbega ishyano ry'umugore. Wa muyobozi we rero nawe ndakwiyamye. Kirisito. Mama Shami. Papa Benjamin yagusomeje kuri bya bimogi bye. Oya ngiye nuko mama na mwese mushaka kumfatirana. Niba ari uko ari ngiye mugore mwe bitabira inama. Abandi babarihe mu burayi nicekana ko abagore mudashobotse. Wowe ushobotse sumaza amazi ngahi wawe. Seko naziraga umwana wanjye. Naho rero nyine. Uwo mwana wahubwa azakuzira. Umva Papa Benjamin. Karame mwe birahagije. Kiravava kandi. Ugize Imana nari ngiye kugushishura. Abura gushishura umugabo watwitse urwana rwawe inda. Rekana nakubwiza ukuri. Nubwo ntayo yatewe. Uwari wese wamutera inda. Nabyemera. Fa kuba atari wowe. Je ntera inda zivamo abana bafite discipline we. Nkaba Benjamin agurisha mugo. Urase ko namwemera ko bamungeretseho. Wavuze se ko intanga zawe zavumwe. Ako muranyumvira badi. Muyobozi ndasabira Shamira gushaka handabo. Aho ari se hamutwaye iki? Ariko Papa Claire nawe uri umugomere gezaho. Ngo harabaye iki? Abaye iki se nyine ari cyabuze. Umwana yarya ikindi abashaka niki? Apo. Wari ikintu cy'ikigabo gishyira indi imbere cyakugiriye nama. Ahubwo wowe ushaka kugumura abandi bana. Mumbwirire babe nk'ibandi rya Benjamin. Ntabyo uzabona. Hako kuba ngiriye impu umwana nkamusabira urebe bwiza nuko umugumura papa ruko. Umusabira urebe bwiza nkandese. Wowe urebe bwiza icyari cyo. Ndakizi nyine. Wowe areze neza niyo gufungishije. Hako mwese ko mwanyihaye ubundi muzi ko umugabo udafunzwe bari umugabo. Shwida. Uri kutwosha rero. Nabyo ubonye. Papa Benjamin cicika rwose. Oya muyobozi gereka mbabwiza ukuri cyane ingoro. Kandi Papa Benjamin. Itonde wa mugore ntago nyiri Papa Benjamin uzi. Naragiye muri gereza ni gice bita kungufungu nagucanga. Ucanga ikisa. Umva mwese mwicare. Narasaze abantu bakuru mushaka kurwana. Ninde biteye Papa Benjamin. Mwicare kwanza nta n'isoni. Ariko kubera iki kuva Papa Benjamin yaza muri aka kagari. Nta nama twakoranye igende neza. Hako bukusukurengana badi. Mumaze gukora zingaye. Imbaza nawe zuko zingana. Ese uni cyo wita kugenda neza ku inama niki? Kwaje mu namwe buyizuma mwaragiye kuri ruswa. Sori muyobozi. Tugira muri aka kagari kacu nizo gutamaza imyitwarire mibi ababyeyi bafite. Twebwe duhora abana nkaho babigize muri ngo bayiragwa. Reba nka mama Shami. Mvana muri yose yango nakanu. Urumva ko impano zatangiye kugaragara. Uyu mubyeyi
yaduhagarara neza mu marushanwa yo gutukana. Nuko utanyenjeho se? Ako usubwa abantu muzi kumva neza niyenjeho ntekwere. Uramvuga iki se inama yashikuye kuri mama Shamira? Bari batubwira ibyo tuje kwigaho. Anyemereye se ngo nyibabwire. Yego. Cishikaho ngaho. Hari umuntu ko Nawe ziba. aha icyonzi cy'aka kagari bagambiye mu dayimoni kitifu nanzibishije Ziba nyine uko basa. Ako se umuzika ari njye ubayoboye. Twisuzi kari twiyoboye. Ibyo si byo mbabajije. Niko murabiyoboka ari njye muyobozi mushya mwatoye wo kubujya mu bayobore muri aka kagari. Iyo se niyo ngingo igiye kwigaho muri iyi nama. Si byo bihuriye. Niko ibintu ndi kubabaza si byo muri kunsubiza. Wongera ubasa Murabizi ko ari njye muyobozi ubayoboye. ntabyo tuzi. Kandi wowe Umuyobozi w'iki se? Akagari se? Umurenge se? Akarere? sike wakagari. Yego turabizi ugiye kwegura se. Ibyo se ni ubikubwiye. Kibigabo birebire bisigaye bimeze nk'ibirofu. Mama Shami ashobora kuba habonetse umwarimu wawe. Papa Benjamin nunesha umutwe udatuma nkoma nk'icyondo cya rukarakara. Njyewe se ndarenga. Sawa rero natumye tuzanakira Papa Benjamin. reka mwakire. Umva Papa Kerere. Papa Benjamin uranywa amagara manga ya mugose. Papa Kerere wanyarutwe. Sorry. Ese kumbe gitifu nukateye. Ese munyumve neza. Ndagira ngo mabwire ikintu ntari bwongere kuza gusubiramo. Osubiramo suri ikiganiro kiri kodinze kuri flash. Ndabona guceceka ngo nikore gahunda zanjye byabananiye kandi ni namwebwe bifitiye gahunda. Abayobozi ntago byatunaniye twebwe ahubwo ni bamwe na bamwe bananiwe n'umunwa cyane cyane ibiro zifunguye vuba. Gafunga umutima waki. Muzi ukuntu ibintu bimeze. Reka nze dukora ibyo mushaka. Mushaka dukora inama yo kurwana. Oya muyobozi. Mushaka ikigo mutari gutuma mvuga mwabimara. Murabizi n'ikindi. Nongere kugira uwo numva vuga. Ntaye kabisa muyobozi. Nababwiye ngo sinongere kumva umuntu uvuga. Hanyuma namwe musigaye. Bindi isura. Kuki mutabwe ko tugaye dusigaye tuyobora kinyi bitera amakofi.